wathi ukuthi mengithatha itshe baba ngilifake eglassini baba kunento ezokonakala between lezo zinto zombili ngoba zombili lento solid ada kuzofa iglass mfowethu kodwa mengithatha amanzi mfowethu ngiwafaka eglassini mfowethu uzobona amanzi bethe ngathi akhululekile uzobona amanzi mfowethu maintain mfowethu ishape yeglass mfowethu uzobona amanzi last eglassini indaba amanzi ayiliquid mfowethu indaba ngiqonda ukuthini namhlanje ngiqonda ukuthi mfowethu uma umhlaba uba hard towards you become soft wena mfowethu ukuze umhlaba ukushape mfowethu ukushape towards bethu ukubeke la uzokubeka khona you know what la sikhona namhlanje sicijwe umhlaba mfowethu wasicija wazosibeka la sikhona kwesisikhathi umhlaba usicije kade sikhala mfowethu kade kunzima sikhala sinenyembezi okwesisikhathi kube ngathi usijikele kade usijikele uyasicija mfowethu usibona sila sikhuluma namhlanje sinamanxeba semhlanje mfowethu la sahuzuka khona umhlaba wawusicija akusho ukuthi mawucijwa mfowethu akukho la uzofika khona ukuthi uhuzuke khona kunabanye abantu abasishayile empilweni kanti basimoda basicija kodwa into enza ukuthi survive mfowethu asibanga isolid but asange siqine sibe soft mfowethu sadlula mfowethu you know